kerme kumam man kumam gallery kedango Uncle Steven tin atie kede dano moro kan anyinge Brian E. Yes, so kai winyo Brian E. Brian E obedo nying moro atie ayamere sana amani music industry me kumam gallery. Brian E. Jotie oko kuno di mitongeno jamini mogo anonok amaki. Lia ngeo sawa tie nyima ber jamini mogo. Pere tek twala sawa tie kare tie na gira moro mo yamo kede giber na sawa ne. Heba. So Brian E. Iwinyo benyo piento kitame jotie kedi wiyamo kano nyingi ditie malo sana dimano gite duoko puoch aduong sana kaitie dilobere kede akodi type me music kede jamini lyrics ati music ni jote maro iwinyo benyo winyo iber doko ya yomie sana ba pilike bede gi ayot me wokuna waka bala upcoming diko breaking waka doko ji okoge maro brand me gi amite timo ba nyute be woro gi amite timo burgi obedo nyo gi aber doko le awudo podi negativity but fans geno wuok music le awudo ngata moro insulting ango ngare ti appreciating gi amate timo do nai nitie ko kara rombe ni music. So now probably PN Music now totally again releasing mwaka tieki 2024 idwe me kanyangon ikoge odo sounding idwe me bini idwe me tomiare kana me ge odo nap okere jo nado poda ti afe iya lia poda romo folia music ame poda mana ti be ati afe iya do na were mega wera digo na ikareno. So yagege recording almost my recording tot tie more than 30 songs. Eva. So do ber maro ge karamini yamo. Ge na mi karama yamo kana tie kide were aramo kanyape. Beliet. Eva. So iko mwere geno indo wokuni uyamo. Wer mene do mini neno bo chiati do loa. African based na do chata. Eva. Mano ber sana. So atie kida peny morati didi nyodo ino achiel ara tota reasons omini donyo game me music industry. So number 1 game me music gami adonyo music na ngoda ti plan ama atie kida geno dati didi I am Marabedi music kar lacha Marabedi MDD music dance and drama participating in competitions at the school na primary levels and the Paki secondary level. So amaro training paka school mogo ikane sanda abedo paka choir master abedo ya Catholic training ye paka ikane sanda paka born again churches karamaro kene ti amaro participating in choir akobedi band system villages kede paka competition mogo bala senator abini winyo mogo no serve participating in mogo de so akobedo kede aim no ba meto work kede music do da meto work that tie machuan omi akodire for all that long akode wokundo i natural industry arabo i modern industry do. So imito yamo na be inudi tie trainer MDD bedo trainer eba igeo training joy MDD karemene ino. So MDD music dance and drama age 2005 dipo dati atin ati lageo school okwanya godo therapy on goch kede Mr. Patrick Yangachole balo paka kageo kede sikula ko bedi music kede kara lach so do kada geo training kede ay karde luonga kede de tera school men de ponyo ye dati kede experience oda weka irongo deploying ang school mogo for example Piltok Primary School eketi na keta kono Gulu University a training jogo music MDD ko school bala tikide Alem Primary School mabere mado township Canada kabere township da so a training school mogo ikano ko pamako music so iko do refugee and hope Kampala kan team of music kando ka training music kano for sometimes mano ber sana so tamdo ber yamo ne wa nyoy no aini tima tie unique na music ni tie bela pin. Number 1 atike music lyrics amanga choy music gitie unique piangeo epone me timo ke strategy mechono lyrics kata chono me music mako gini miera describing dia megino ke mako mara miera mako pa mako mara kene pien mara to itie ke de category mara tie mara meti disappointed kede tie mara meti Caribbean meti ke yomich ya yomi so kaya timo mara meti ke yomich
mera choi mara meti kid enjoyment kaya timo ameti kid ara disappointment ara bati family pi wena to giti educative kid sometimes gospels so mera choi gi ameti kelo disappointment so kida ma grouping kid go mi gi to at least iko touching yo ko rado ko tie gi mora ti music music kaya timo te jemi no ngona mang applying music atie kid gi molongo be dynamics mana mi riketi iko wodo tegi molongo be staccato iko wodo tegi molongo be variations iko wodo tegi mo o luongo be climax so mago duche ne ba applying wer ko chanyere me kado kela adjudicator ko winyo yambe gigire tienyo music ni so adjudicator bedo la poko me ngolo wera me golo wera nge mo pira da tiekere jo me ngolo referees so do i music game molongo mana ba adjudicator pire tek sana Donado tamnin tie benyo mano i music na tamna amenga tie kide aim na duong number 1 tie be ameta ba chat be tribe wa me kuma mda wot karamoro kede je woti na ameta timo music ameta be adding into number me gidi tie weko o supporting kuma mod karamoro ngiyo ba ability mada tie kede o yaro racing karamoro keda meta be at least a pulling ja chia meta binda gidi be kede interest many ambe disappointment liati music watwero breaking through kede effort amati kede de meta ba tama kino kama twero piningyo music is wide litwero timo all types. But at least twero bedo in a certain category kingyo kami basing kede apirete kaneno balaka I choosing that type of music kadili audi ikere meoti studio don't go because everything that you do at least put in 100% ineno chai kai wacho be do bala oti studio ko bobotie chuny mora yambe do bala lia oti so decide not to go piento giaro timo kuno enoro representing in ineno chai ikwanyo gimora tie sketchy udo jo ng'ia be dano no chal mere no ineno chai so na ikaratididi amini bedo kede amani industry me music neno nyo minite neno ikare mora nyim neno nyo ateneno very side nango very koma ateneno improvements ame atie kede motivations amejo temina ateneno bala at least nyo dongo moro oyaro tie pia ateneno jo tie contacting ango leka me within wana tie kede jo tie across the country na across yama across mano gonyo tamber jajaro kuma mikano mano I tribes apart kede lia I Uganda kan kene kadi yoto I comment sections me wer nango yaro do ja commenting kuno liko bedo kuma mkene gibeda bilera apart so menyu to be music no tunoton nege kuno negi bedo communication tia me woda physically paka tie kede baganda sikage ya woda yambe do one timo one benyo itino kele level no benyo tekele je gocha dongo da riambo kede physically studio gibere kede wonders so imito yamo na be music that timo one is very important timo one is very important e chal kede mo pira arabo ringo kaini ringo la nyuto be itwero tero mano I game da tie kede kito ngolo kede tie kitame otime kede leki ringo balare tie die ba mor mi ring di tie line so mi at least itim duani style amera mani akere be catching kede nyo idano ida kaite winye mienen be ida beri kominyo I feeling en omi neno joto ikanisa kano puonye kwa yore be dwan timo be alto soprano bass so dwan go de kanno tie udo at least otimo gati mai kuno kai lenge omito be nyori kele nyo line up eba piento udo do angate kede tambe tek tie kede dwana twero chalar otawoti microphone diko ke ikuno tie dwana molongo be lead ara lead voice mengara moro kanike no wera melia tie among those categories though at least very important team I level amenyo emako kede idano eba kede gi yara chono batete ni tie dwan moga melia joti madongo for example otie kede jogo nyugo ni dwanda no tie bala ngai John Black winyo dwano tie dwan base dwana duongo de tiyo kede dwana no tuno level amemako nyo microphone ber so menyu to be bala John Black de tima dwane no tima dwane no ikodo maka million na reda kede no iwinyo dikira me vibrate dwane no mano do tima practice so it is all about practice eba mano piretek sana ngeo jache oko kuno digida itie I category ni angeo gitwero udo lessons mogano nok then they improve biento ge apiretek no bedo improvement neno chai omiyo wacho be studies don't stop everywhere you go you study
So mago tieda Brian ikara nok mini bedo kede music mi woto kede were ati at least catchy idjo amako idjo pekere nyo piento igi dedede mini timo at least tie gimoro bera twero yangara adam ni momoy pekere se tie magege yardo be or recording wera jo marnogo emito sete ame wokisa woni so wodo emito support number 2 promotion ame te kamera mokonyo wado kolo breaking worldwide wodi ati enough wodo li ati en popego ame ati wodo be challenges wodo toro bedo ye kede liot were approaching like studios adodongo ame be ginyo tie malo moto roko quality biento udo wood tie piny body sana so do chane yapire te kaini yoto studio didwana tunitwara wato producer moro kene dinge chuma ego tie updated iwinyo ba ot studio moro duongara ni sim mare to would at least joka tie kede wudi chuma upgraded eba amini yoto kuona at least do catching do kudo mental samore tikede tie mental same tie trending atie updated tie kede quality eba piretek sana piento aoto neno jogoch mekumam jo tot neno list list mere kom joduong de wodo be jo anono kie at least enate tamo mano nyuto be pekere mi yamogo abedo kare moro chien yamo kede couple of artists ayai kumam in interview bala kitana yamo kedaman but most of the challenges mejo gi yamo obedo sete me recording were ikowudo promotion do promotion it's really wide iwudo be itwero in werno e meet nin do di fans lia meet so ipone me werno kado team promotion benyo tetek mere udo tie men catching across piento ikare gi jo meet o Germany at least quality not quantity inene chai most of the challenges jo tie teach kede recorded arabo downloaded beats ase udo be downloaded beats lio bedo beats arecho de udo be pone me matching duani or fixing I downloaded beat no it's a little bit technical e would produce moro meche pagbobo alemi oseto yomo yeda e weka kano piento ng'e kwanyo tutumia ot kanyicha ero wilo kede gimoro ture ineno chain so piretek sana so Brian music nini mena kitame itie kede at least a little bit known about those few songs of yours. Amoso nadi geodo udo jackpots mogo tieche pack surprises mogo tieko tuno dado. Lera mo yambeli ati pia na tieke de gire jo chwana supports mogo neni media kano moro kwanye sete mere ko wure na gift moro so ahole sa mogo hiding mogo do moro chemo ngala moro chwana mobile money moro bro iteti mi ber mogo gire aneno gire bino be manu beri cham kede bogo ya wodi li ati chiwo moro gire mago gire tie bino eba aneno gire bino do itoro kwalo ne wache pak di na tie neno moro me show moro nyim kan so show ayaro timo ang'eyo be mwaka bino do otie kede kuma mnya festival moro yaro be tie aro participating ang'eyo be ena ma yari makin kede jo Kampala kan eba ameja mito ber nena tie within the city kiar na dati mito ber branding were ga koti ka tatero to were live chemagene modiko pako tie no mi ateno be miera mede ginyo music ateti munegi more music leka mi do ringo kede gia pulenyo ochie kibera wera re adek aso giko tie kono wodo de leka de yaro wodo do vibe le oromo wodo vibe le oromo so awinyi yamo kop ne medo were so ti were kanyape mi wero gi endo ber mago do pi mwaka na arabo tie mogo podi bobo na tie wokuna waka so were li atika wera chieda tie bopola releasing kede tie me ayaro adding ang'eyo ber kong miere o book match kede aim na tiebe at least kede level kede teko kede ifota ma tie kede amito be at least ber kong jo neighbors da ber ng'eyo watin ng'eyo wabe kalo gicha chado ber kintin kimiti ng'ebe wano tie kala ber ayaro ber kong adding sam so ikaria pia pi wer moro bobo tie bino wer moro tie bino tetukono ikara rombenyo piento one fans mito winyo kodaro komna idwa wanang'eyo be tie ne gido from any time from now ing'eyo be tie vibe alieta mete bino ameo longo be time for everything kami neno advert moro be diwiamo chichen kano enado mano tie boiling waka eba ididoke liet be wera le ametuko piretek sana
So this was your boy Jakite Brian E. Is a promising artist. Me I Jolobo Kumam Atiekede is doing a little bit well, but several challenges me yamugi. Those are the challenges cutting across. Eurobe ebedi kanyakin. Ngeo yoko kuno, most of the Kumams are really proud of you, and keep that pride in us. We want that pride in Enochain. So Atekerme Kumam, it has been a nice time. Bedo karemoro aber sana me udotenyi maikede mano Uncle Steven Karachel kede minwa mano Brian E.